Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat nga awan labas na. It's me DMD Tour Channel and DMD TV. Agyaman tingkay pa nag-subscribe, like, share, and comment. Kan kaduandak kakabsat. Ta intayo agpa-share. Kan agdingig tayo iti agkakapintas nga Ilocano Sonata. Lipaten kanti ko nagngem saan Tanairwa mag-ayat anay sang-sangayan Ayat aking nalikagumak Naipaay mo puno apakaragsakak Uray awan ka malaglagip ka Dagidila dawam inak makitkita Dagidi naruay nga inangaw ta Tumren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imatayo ka Pimanaw ka at di nagpagkada Magudas matay tuy biyag ko Ang may sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila dawam inak makitkita Dagidi naruay nga inangaw ta Tumren lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray
Apuman panaw kadtoy balay, pasaray parbangon kan asumang bay. Arig kutong ang agpatpat nagngaururay, sanu sumangpet kalabsan na pay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aknunek no'y gasat. Amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit at rat. Maalampay ket din ti agpagaat. Mapan ka jay 7 inches, taat mula kakadragsat. Kukwayon tiyak patnag, isut kayat mo mapasama. Mapan ka jay 7 inches, no'y sutkap-kap na kam. Hanabalen day tuyirik na, kaysa metluk-luk kwen na. Agpating ganti nagdakkel a palimed mo, ti kunam nga ta ket jak ammo. Shakti mabain idi kanito anadamag ko, ngemas ko na tiyagin didi ammo. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aknunek no'y gasat. Amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakang ti basit at rat. Maalampay ket din ti agpagaat. Mapan ka jay 7 inches, taag mula kakadragsat. Kukwayon tiyak patnag, isut kayat mo mapasama. Mapan ka jay 7 inches, no'y sutkap-kap na kam. Hanabalen day tuyirik na, kaysa metluk-luk kwen na. Mapan ka jay 7 inches, no'y sutkap-kap na kam. Hanabalen day tuyirik na, kaysa metluk-luk kwen na. Jalan pak probinsya ti Pagirian, gapu iti hinalawat na, iso mga pinagkapat na. Dengge ipugaw boto, ken kalingga apayaw. Ilimigay sa ganda, nagado di turista, ijay buntong di kabisera, na ijay di sentro na. May
Ijay kayo nagadujay handeto no kaya tiyo ti repolyo mountain del ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan no panggit iti kumod mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay amboklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex palatuket antamo no minas iti gambang ijay lipandoman kayan no adu titataumas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan kay lugar at aluan ta ijay ti nagtsambahan bolak-bol ang kaagwaan no pangkit ti pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan babarukin babalasan ken sa dinno